Trojki formirajte. Desen bek, sredin, lev bek. Brzo. Brzo, dolje vamo ti. Ej, halo bre! Ajde, počnemo da, brzo. Ajde. Bravo vas. Bravo. Must be seen very speed. Yeah, he must do attack here. Yeah, okay. Pivo, kaj, Znači, treba se braniti. Nastavi tamo, ti počuvaš kako sredi. Sve koja srednja se počuva se. Baš? A čekam da dojdete do čista šansa. Stop, ne vodi. Do prostor. Kaj je mečka? Ti kaj treba da napad? Napad, tako. Šansa, igraj. Šetaš. Taka. Prvi od šut, skok, skok, ne ide. Kad se ponavlja sama, što je to. Prvi od šut, skok. Se dođete po ulivađe tupe, pa znači sve ono